Kindu kila kitepa ya nomba kwaku ni appetite. Appetite muina amejenga, unduma amejenga etene. Walilikana nesa watu akibeti chaku wakisa ambika kwacha. Ukethia wina. Ndwakunaga ukamokwe. Ndwakunaga ukamwe ka kumya loko. Wakunambika kwacha ukethia wina short taithanda toka na monza ukautuko ukethia watu ikamundu. Ukacha waisa akibeti chaku ukacha na choki kacha na mwetha muyigwa na mweli ni mwetha mwibite mwakiusu. So amaza kila cha etiedhi. So sisi kila cha etiedhi na ketha nukuona kibeti chaku kina wia mwingi ukiolele wia kwaku kiete house girl kwithia ne waisia ni chao kietete kwithia kibeti chaku niki uno amituki kana we mwene nu uno amituki nomba kana wendesio ila ladha ya tuma uyesa na muno ni wese ladha no ithela ukethia ladha ya thela twasia sindu ila ituma mundu aye yaonge siathela signals ila siatuma kibeti kinenga signal mume ukethia signal ila wanenga mweme uni yatuma ayocha kana akaboa kwa uona signal ya ubosia mweme uni yokete sisi anika no miaka nyingi maybe wekala we mudhambo kuwe mutanu matuko ni wekala uthatite sisi kila ki uthata sia weka nenacho na kila ki okwambatia kabaso weka nenacho nika na withie mweme uni wa mathao masio kwa nomba thini maeko thinza nundu mwana asasia athinza akuna malatano tushoti thanda tu ate uthiomwa na ndaite kindu ndameletie viagra ndaite kindu twasie ndameletie kindu na kila kingi thia bayenza labda wineo na stylingi thia neo kitumi wende tayima isu ile itatu pakwa kundikele no la style imwe ya kanisani oila yawe wilo na kibetinzi Nisikwe ibetisia amani yetu kifo ya mende ite kwenda ka dog style kwa sesi onogwa leo tumamuboeka kwa Athiani with style no swimo na lamu tukwete mwe katika mitwano kama style ni moja lazima mtu wako ataboeka yes kwa na hicho kitu na udhugu aba anza wenda abuka nata ukililwa ku ukaona ndo ukililwa ku Athiani 360 Athiani ubyubito na ndo zobo wa mituki kuko kuni asia na akala meba yanza mema umeli ulumo meda amayenda imbesa enda utula mwimi withie mwongozo na nda ndongoje Jehova kwako amutule ongwena gubuni watatie kuibunga na kuazia wewo nena na ngebanza amba amba dhambwe yani mutizo adamba na you mabadi kama so itumisi bo laona ndo mayuma lokanza makemake kwa maana ni watu azia ndini wa kilungu cha misingi tunafunzana undu wako sobea musyi wako ona kwa aume alamu tonga amukau ila kuma lokabanza adiongo wa madabala moyo wi kwagu akifanya no kuwa na lakini au mando kabanza evi agitengule yani kondo tai kwa kunenda kwa siati kile kitumobaka kwa Google la shot ni mwana baanza ni shot itatu inafanya ni ukilelwa ama train kibeti chako na uwe na one chako nenga neza undo nenga wa mase na sio hii pe ibeti siona mume ibundesia mama mezoea missionary bwana anamwambia inama hivi hii ni ka dog style tunataka kupiga hii style nataka Caesar style yani mukasi style yani kibeti kiyambi okusomea kikuya wilaya unabunde iwe no unama neyeba ibeti mwenda kuya wonde nundu mwemme unukwenda orithika na mwemme unakutabisi ondu ukwenda nikanake yani pe bandu be need kubika andu ala matwani tamaketha ta friends ukethia no mwengewa ukaelezea mundu ndiye wao imbika balabo niwa nekalondi wao india nesa ukethia na kukebeti wina decision making katika kuiwa ukasia nie wango miu wingu na dog style niwa wingu no kethia wa no mbomesia wendumula muno ukethia ni mwakwatiania ikana la ukasioka ukethia appetite ni asioka katika we na kibeti bai mundu kuiwa ndaumewa na be ibeti siendete muno unakuwe we kunoka shoti kamwe ukaboa teloli ukathite tinga ila ya kuima ukapoa imagine kuya ume mabo wana kashoti kambe boy paunu yuka kele mbozi no bo ana yambe shoti yu nicho kitumi ukwethia ibeti imwe siasiai bandu ni munenge andile nziani kabanga yakana nayo ona ina akolile nundu na munenga manza imalewa lama tuna kukuikia bila nikana with the strong with the kashoti ka kele ni watu akibeti lukenya wakitwa mitabone wakiete masaku Kilimanjaro ichanza bila ya imwa kuimwa katoze kule ya Kelly Athiani FM. Yes.
Aina kata. Uketha ndakwenda kwatangwa. Haya, hela tuwete. Kwi mundu tendo kwatangwa. Nondo siake. Ifa umathina jasema mwitu tekwenda kwatangwa nondo. We muume wakue undu twasiaje ini kalu ya ngai. Ila wamino twawa zini kalu ya mwemeu. Na waile ala mwemeu akaukwatanga kila bandu. Lakini kuya umeini masita naelewa. Makwata hata pipila to kumatia pipila kama utotie vakato. Pauni wone ukete. Na yuma bibilo yethi aniwese ngai ya ombie nondo yina kakaliba u. Kana nondo pe undu zewo. Nondo yenda kwoswa takindwa no takindu thiu wambiti ndundu tako kwata tikitimbo kwata kindu delicate. Yes. Yani no mpaka hamukuli ni chao kila kiutuma atendewe amukwate. Yes. Kana kweli ambio kwata akwata ukethia totio akewe wo. Ona kuya aka mewa ni mundu umema mukwate na baya. Ona amata manao. Mosa amaluwa sima kapinia. Yu abinia maluwa suwethi ya mweme uni wa mumina wende so kila ingi. Wa mumina pi kwanza ndati wawo uimomesia. Na mundu we katika achalia wewe chata. Onoka mwikata wewe chata. Aume maeke kuiwa chalia ni naka na kuya kamea mbonge ayonga na wo ayuma kwanza uyuma mundu umenga ya mumbie delicate ketha be kindu delicate ni ngozi ya mundu ume ba yambe microphone ini kwa akala mukonga ume wenda kumana kuonga onga ombola nesa ni kindu pembelesa hiyo kitu. Ni unga monora newa ni mundu unga mi. Yes. Kuya kama siya mweme wandoki la muno wewe muomuki ya iki. Ona we complain kana atia kwenda kwata mkoko be mwendikisa bana kama bandu bana shida kwa umu approach onesa na kila kingi we aza kuya kwake ona ondenda au kwato ambao sitakana ni welete mboa siako kote vya ulikasi asia isu uketha no mutina na mboa ndikona pe undoroka kubara zindu siako ko maybe no kwithia either ukwatana yake wo kana ukethia sia gundwela ambwa kana ondo umesimbini ndo nathambala hiyo masi nene we are loose twatuika tatuika mwemwe tulai lokiana uketha ikwenza nzui hii ya maybe ndwenze tena we mundu mukana nukia mweme we imana ndwenza nzui sile sia twazitona wazasia chao sia sama bila den kwata nusile dread sio baya we mundu muka wenda othe wambe bawenza we mundu ume wenda othe wambe bawenza nzui isu sidana kikona sinungana bai mundu kakuonga wena nzui isu bai mundu kwenda so lau mwamayo mayuma na ngeti sia nzui weyethi awewete tiki wewete thina utiwea ini marriage ile that enjoyed that was a good wengi kwa we danu le ui mukwata kana manake tundo please manapa la uyu edhani kuiwa wo akutabiondo waleto kwata na kila kingibe ya mata sionga nondo ugathia wonga umita kuuma imagine ugathia yani kamutia wo ugaitia zina wo na user ila kila mutezini kana sa ila nondo zu yewa wo onova hata concentrate by dry pilot dry kabisa kuno ambako manondo wakonga undu wakwata maundu asiombe meka kwanda neni wakaila ukwara tumalutu twaze tiku kubibila kana koza imwe tumalutu tukwata waneza ona mutizo be undu ukwata wa yani kuongwa akongwa kethia ndu mumese na mayo pa undu mutizo wonga okethia ndu hello Athiani. Yes Nessa Nina keveka Asante Sante. Okay, kiwiyo kisio. Alright, Athiani FM ikule with a winner yo. Why? Nina keveka
Alright, yasia kama madaktari alimu na ma bishop makweza otho eto mwana tunini akulite the night. Nundu wa kwithi wa mabishop mekuie tangai. Bishop ekagutabie. Kethi wa we bishop. Alimu makwara nabyo maskulu. Ekakweku ata bishop wa Catholic ta father. Father we ba yakuthukuma wia wanga ina ndailotwo ana. Lakini pastor kana bishop ni watu anie. Kiveti chaku tie kanisa. Kiveti chaku ni special being ya ile kwewe pindu etwe. Zina feelings ni baby. Zaile kuewa zinenetwe nesa pa twabika kanisa twabika bedroom undi malaya wako niwe waileo ya nesa kaya ubibilete nesa yukindu kila kina thina masini kwithi wai pastor we yo sietangai eitwa papa kanisani na ayona kibetia ikitharau no gukia kwa kuwe no gukia ku submit kulika katika ila level ya muka kwa unitona kwa asiati ona wetha ona kilio kiana ronoketha president wa Kenya kanoketha ona bedroom governor onoketha MP wa become bedroom wa ilo ya muka unesa muno wa ilo ya kibeti ute usisi etina